دما خوش ببینرین هیجا ایرو 29 تباخ 2022 روشان روژا دوشمه بویر و گشترین هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه محول بدن جاره کدن دنا و 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بکن. ببینرین هیجا امج عراقی دست پی بکن آلوزیال عراقی در بازی قناخه که نو بویه پشتی خواپشاندنین بیتری مهکه لولاد پیک هات جه تفگیر صدر پیامه که نو درکت لیدری تفگیر مقتد صدر راگاند کو جه ایرو اوپی و او دست جه پروسیا سیاسی برده او همو سازین تفگیر جه دیگره پشتی ویه که آلیگرین صدر کتن آواهیا سروکاتی یا لپایتخت بغدایه و آلوزی دوام دیگه. لعراق دناو روش آلوز ده ولاد درباسی قناخا کنو دبه. پشتی خواه پیشاندن بیتری محک لولاد جه تفگر صادر هلوسته کنو درکت. سروک تفگر صادر مقتدل صادر لسرمال پراخویا تویتر پیامک بلاف کر. صدر ده پیام خود به فرمی راگاند که او ایدی دوج پروسه سیاسی برده ده. صدر ده بردوام پیام خود گوت از به تمام دوج پروسه سیاسی یا عراقی برددم و همو سازین تفگر صدر جده نگرتن. صدر ده بجه تفی از دوج پروسه سیاسی جه برددم لیل نجفه هرتم ببینم. هم وقتی بریار صدر آلیگرن وی کتن کشک سروکماری عراقی لورد نابر آلیگرن صدر و پلیسان ده پفچون در کتن. پشتیوه که جاوگریان لسر پارتی و رخصنندن ین عراقی. جبریا دیار او بو که الوستوان آلیان و باندورک زده لپاشارو جوالات بکه. هجای به بیرخستنه یه که جداوی آمها تیرمه ده آلیگرن تفگر صدر کتبون پارلمانتوی عراقی یا لپایتخت بغدایه ده دمکی ده که خواه پیشاندان به هفتهان دوام دکرنده جه تفگر صدر گلک جاران پیامن پیکاتن هل بجارتنه که پیش وقت هاته کرن لیده دمکی که آلیین سیاسی با اویکی ارنی لروشه ندنه رینده آلیگرن صدر چالاکین خواه ین لپایتخت و باجارندن برفرک کرن هر چقاسی آلیندن ین سیاسی دا خوازا کامبونه کن اجتماعی کربن جه لصادر لدیجی وی هلوس نیشان دا اورد کر جنها و پیده روش و بربکو و بچه ندیاره رژیم سرکماریا ترکیه اردوغان یا جبو کوی بوی صدام ویرانیا لسوری نها دخوازه به حکمت شامل لحف بکه اف لحف کرنا خوشی لسر حساب دجمنه های گل کرد او فروتنا چتین خود خوازه بیگ بینه چاپمنیا ایرانی ادعا کرکو ده روشن کو قالا گوتو بیجا ناورا انقره و شامل دیکرن ترکیه فرماندای اپوزیسیون سوریه کو جناو خاکا ترکیه درکه و اف کومن ناوبوری جدا خوازه ترکیه اریکرینه. پشتی کار آنینا 11 سالان نها کومنچته ین پشتا خدابون ترکیه راستیا هید بینن. سروک رژیم ترکیه اردوغان یج دسپیکا شری لسوری و کومنچته فینانسه دیکه و بسر حکومت شامی دبر نها جبو برجواندین خوان دفروشه. لگوری نوچه آژانسا تسنیمی یا ایرانی هفته بوری بر پرسکی پای بلند ترکیه به سروک کوالیسیون اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه و هزین شورشی سلیم المسلط رجویا. انقره بریاردا کو پیوندین خوب شامیرن و بکن و جبرویه که دوی اپوزیسیون یا سوریه خو لگوریویه که آماده بکه. لگوری آژانسی رایدار ترک داخواز جکومن اپوزیسیون سوریه کر کوالاتکی الترناتیف جبو کوچبریه هل بجیرن و حمو چالاکین سیاسی و مدیایی ین لناوا ترکیه راوستینن. جبروان هلوستان مدیای اپوزیسیون سوریه کدوان هفته داوی دا گوتنین خواهین لهمبری حکومت انقره گوهرتیه بتندی رخنین لنجات پرستیا ترکی
û kiryarên tundiyê li dijî koçberên Sûriyê dike. Ev nêzîkatiya Ankara ya li pêşberî muxalifên Sûrî heman sînaryoya li dijî îxwan ku li welat daye pêk anîn bi bîr dixe. Hate iddiakirin ku komên opozisyonê fermana Tirkiye ya derketina ji welat erê kirine. Beşeke ji opozisyonê ji aliyê Tirkiyeyê ve hatî firotin dixwazin karê xwe li Erebistana Siûdî û beşek jî daxwaza Urdunê dikin. Lê ya diyar ew e ku êdî van koman ketine ferqa wê yekê de ku bi salan e rejîma Erdogan li ser xwîna wan şerê li Sûriyê dide meşandin. بليك جوالات الدنيا كو اف تشتين دولتا تركيا اللي هين او جي ليبيا يا ليبيا جالو زي سرورة بشتي بدنجيه كدريش لليبيا جارا كدن مترسيا دركتنا شركي سرورة د شري لپایتخت طرابلس د سود دیکس هاتن کشتن او نيزي 106 کس جبرين داربون نتوين یک بوش بر مترسيا دركتي بانگا آگربستی لالیان کر. د آسویên Lîbyayê de carekedin alozî xuya dike. Li welat aliyên şer carekedin hatine pêşberî hev. Di daxuyaniya neteweyên yekbûyî de hat destnîşankirin ku pevçûn li taxên ku gelê sivîl lê zêde lê dijîn rûdidan û divê bi lezgîn agirbest bêrakhandin. Wezareta Tenduristiyê ya Lîbyayê diyar kir ku di şer de 32 kesan jiyana xwe ji dest dane û bi dehan kes jî birîndar bûne. Komedyenê ciwan Mustafa baraka jî di nava kesên hatî kuştin de ye. Hatraghandin ku hêzên Abdulhamîd Dubeybe ya li Tarablusê û Fethî Başagayê ku ji aliyê Meclisa Tobrukê ve hatiye Serokwezîr hat teyîn kirin li dijî hev hêzê kom dikin. 27 Tebaxê di navbera Yekîtiya Piştgiriya İstiqrarê ya Konseya Serokatiyê û leşkerên Serfermandariya Giştî ya Lîbyayê ku bi nêzîkbûna xwe ya bi Fethî Başaga re tên naskirin de şer derket. Li gorî îddiayên di çapemeniya Tirkiyeyê de hatine belavkirin, piştî şer serdozgeriya leşkeriya Wezareta Parastinê ya Lîbyayê derbarê Fethî Başaga de biryara girtinê da. Başaga ji bûyerên Tarablusê Abdulhamîd Dubeybe û rayedarên hikûmetê berpirsiyar nîşanda. Li Lîbya ya ku bi piştevaniya NATO hêzên lîderê welat Muammer Qezafî hatin ji navbirin û heta niha li welat rewşek aloz heye. Di sala 2014 de welat di navbera aliyên şerker ên li Rojhilat û Rojava de hate dabeşkirin. Di navbera aliyên şerên navxweyî de dibin serokatiya neteweyên yekbûyî de di 23 Cotmeha sala borî de agirbesteke mayên de hatibû îmzekirin. Nûnerên siyasî yên ku di meha mijdarê de li hev civiyan li ser dîroka nû ya hilbijartinê li hev kirin. Lê bi taloxkirina hilbijartinan re dîsa di navbera aliyên siyasî û leşkeriyên welê de alozî derket. Welat hîna jî di navbera parlamentoya Tobruk û hikûmeta li paytexta Tarablusê de ji hev cuda tên rêvebirin. بله بینرین هیجا پاکستان د روژن خوین هری زحمت ده یه باران زیده کو به مهان الولات به باندور زیانکی مزن لپی خواهشت حتی ها جبر باران موسن به قاسی 1061 کسان جیانا خواهش دست دایه هر وها نیزی 4 میلیون کس جی باران باندور بونه. Guherîna rewşa avhewa bi baranên Musonê re bandoreke zêde li Pakistanê kiriye. Baranên ku ji 14 Hezîranê ve dest pê kirî, welat di nava avê de hiştiye. Li gorî bîlançoya nû ya saziya rêveberiyê ya felaketên neteweyî ya Pakistanê di nava 24 saetên dawî de 28 kesên din li ber felaketa lehiyê ketin.
سازیه راگهاند کوان هین ایخواه نگهاندنه گوندین لقادین چیایی لو ما دبه کو بیلان چو گرانتر ببه. دداخویانی دهات راگهاندن کو جبر فلاکتا لحیه یا ببارانا موسون رودا حتی نها هریکیم 1601 کسی جیانا خوشدستانه. هر وها 1575 کس جیبرین داربون. جبر بارانا دجوار حتی نها 992,071 خانیان زیان دیتیه. حفصد و 27,144 لاورن ده جهین خودی کرنه ده جهی تلف بون. بقاسی 33,046,000 کس جبر بارانی باندور دبن. 498,442 کس جی ده کامپین آلی کاریه ده دمینن. پاکستان یک جوان ولاتانه کل همبری گوهرتنا آف هوایی ده آستکه مترسی دارده بی پاراستنه. رخصتنا جواکی یا سویل گرمان توچ راگهاند کو پاکستان جالی گفا بویرن مترولوژیه و دریزا 8 ده جهدگره. هر سال باران موسونی یه نافبره حزیران ایلون ده پیکتین باندوره که مزن لسر ولاد دکه. دشری لأوکراینی ده خطریا چکین نوکلری ولاتین اوروپای خسته بو نوا مترسیه لسرویه که دمک دریجه داخواز جه روسیه دهاته کرن که تیمک آژانس انرژیا نوکلری یا نافنتوی سردانا سانترالا نوکلری زاپاروژه بکه اکیب و لسانترالا نوکلری لکولین خوین ده دمک دریجه که لور مترسی لسر هیده بدومینه. ریوبری گشتی ی آژانسا ناونتویی انرژی اتمی رافیال ماریونو گروسی و اکیپا لیکولینی یا پیرشی جبو سانترالا نوکلری زاپوروژیا لاوکراینای درکتن ری. گروسی لسر حساب خوی تویتری و هاگوت مسیونا پشتگیری و آلیکاریه یا آژانسا ناونتویی انرژی اتمی یا جبو زاپوروژیا دریدایه. دوی ام اولهیا سانترالا نوکلری یا هری مزن اوکراینا و اوروپای بپاریزن. گروسی دست نشان کرد که اکیپا آژانسی و وی هفته لسانترالا نوکلری یا زاپوروژیا به. گروسی و نیکی خواه 13 هوالین خوین تیمی جی پارو کرد و تی تخمین کرن لبالا فرگاها وینای هاتیک شاندن. لحرما سانترالی دناوا دمین داویه ده شر رود دا دبو سدما مترسی زیده ببن. جبرویه که آژانسی دا خوازا لیکولین کرنا لسانترالی دکر. تیما آژانسی ویلی کولین بکه که سانترالا نوکلری جبر بمبارانین لحرم ازرار دیتیه و شرط و مرجین خباتی ین پرسونلین اوکراینایی ین لوی تأسیسی لی کولین بکه. نها تراغاندن که اکیپا آژانسی ویکی جان روژه بکه و سانترالا نوکلری یا زاپوروژیا وزارت انرژی یا اوکراینای گوت او جبر سدمین اولهی نکارن لسرویه که شیرو و بکن. سانترالا نوکلری زاپوروژیا یا لنیزی باجاری انرهودار ای اوکرایناییه. سانترال ماه آدار جالی هزین روسیای و هاتبو کنترول کرن. لیبلی سانترال هیجی جهیلا اوکراینای و دی خبتاندن. آلیان هفدو ببون ببارانا لحرم سوش داردکن. اوکراینا روسیای بویه که تمام باردکه که سانترال جبولی دانا باجارین بچوک این هرمین وکی نیکوپول و مرهانیز بکارتینه. لآلیه دن روسیا ادعا دیکه که اوکراینا به بالافرین بی پیلوت توپین گران و روکت هاویجین لسانترالی خستیه. نتوین یک بویجی جبر آرمانچ کرنا سانترالی فکارین خواتین زمان و بانگا وکشاندنا پرسونل و آلاوین لشکرین روسیای جو سانترالی دیکه. ریوبریا آلمانیایی دخوازه ولاتین یکیتیا اوروپای زیده ببن. سرکوزیر آلمانیای اولاف شولز دیار کرد که او ده بجداربونا اوکراینا، مولدووا و گورجستان یا جبو یکیتیا اوروپای ده به اصرارن. شولز ده آخفتن آخویا لسر سبروژ اوروپای یا لپراگای ده دیار کرد که یکیتیا اوروپا به 36 اندامان ده فکر اوگات
ji bo me hemûyan avantaja ku Yekîtiya Ewropa ber bi rojhilat ve berfireh dibe. Navenda Ewropa ber bi rojhilat ve diçe. Scholz diyarî kir ku ji bo paşerojê pêwîstî bi guhertinê heye û ev tiştanî ziman. Divê yekîtiya mezin de wê cudahiyên di navbera welatên endam de di warê berjewendiyên siyasî, hêza aborî an jî pergalên civakî de zêde bibin. Ukrayna ne Luksemburg e. Nêrîna Portugalya di temaşekirina pirzîrîkên li cîhanê de ne weke yên Makedonya Bakur e. Serokvezîrê Alman îşaret bi wî yekê kir ku divê sîstema dengdanê li Yekîtiya Ewropayê divê xalîdeşî biguhere. Li nava Ewropa her çi qasî bertek bo îxwaneya heye jî lê rapor û daxuyaniyên derdikevin ji vê yekê cudatir didin xuyakirin Wezîra Fransaya ji Ewropayê berpirsyar bone diyarî kir ku Komisyona Ewropa komeleyeke nêzî îxwana finanse dike bone ji ber vê yekê jî bertek nîşanda. Wezîrê Fransayê yê ji Ewropayê berpirsiyar e, Laurence Bon ji du kanalên televîzyonê yê Fransayê re axivî. Laurence Bon got, her tişt zelal e. Ev komele ne li gorî nirxê me yên soklerî ye. Piştgiriyê nada ermancên me yên berfirehbûn û zelalbûnê. Ew li dijî vî tiştî ye. The state that sometimes murdered journalists. Di mijdara 2021 de delegeya Wezîrtiya ji Hemwelatiyê berpirsiyar a Fransayê Marlin Şîpa diyar kiribû ew ji ber têkiliya di navbera Komîsera Wekheviyê ya Komisyona Ewropayê Hêlîna Dalî û Konfederasyona Forma Saziyên Ciwan û Xwendekarên Musilman yên Ewropayê gelekî şaşma ye. Dîsa hate rojevê di meha tebaxê de dema got Komisyona Ewropayê xwestiye ciwanên parzemîneke pîroz bike, vîdyoyek weşandiye û di vê vîdyoyê de femisyo jî heye. Just to check, Commissioner, can you hear us? Yes, I can. Excellent. I would like to invite you to begin. Laurence Bon bi bîrxist, Wezîra Ewropayê ya beriya wê Clement Bon tevîz çîpa ev rewş ji Komisyona Ewropayê re nivîsandiye û got wisa xuya dike got vî tiştî têr nekir. Tevî Wezîrê Karê Hundirîn Giral Darmanîn em dîsa dinivîsînin. Bon got, ji bo gozextan li komisyonê bike, min têkilî bi hemû himpîşeyên xwe yên li Ewropayê daniye. Femiso ya got sala 1999 de hatiye avakirin, ji aliyê gelek lêkolîneran ve wekî şaxekî ixwanan tê dîtin. Ixwan ya got li Misrê ava bibû, li vircê qedexeye. Li gorî kovara Marie Henry, ne cara pêşiye ku Femiso bi saziyên Ewropayê re dixebite. Tê diyarkirin got ji sala 2014 ve vê komîleyê ji Komisyona Ewropayê û Konseya Ewropayê bi 10,000 euro alîkarî girtiye. Leşkerên Rusya tevî şerê li Ukrayna di nava demên dawiyê de tetbîqatên xwe zêde kiriye. Rusya ragihand ku tevî Çîn û beşdarbûna leşkerên hikûmeta Şamê wê li rojhilatê welêt tetbîqata leşkerî bidin destpêkirin. Di daxuyaniya Wezareta Parasînê ya Rusyayê de hate destnîşankirin ku tetbîqata Vostok 2022 wê navbera yek heftê îlonê de were li darxistin. Tetbîqat wê li rojhilatê dûr û deryaya Japonyayê ya Rusyayê pêk were. Zêdetirî 5,000 leşker û bêtirî 1000 yekînên şer di nav de 140 balafir û 6 keştiyên şer ji wê cihbêgirin. Ev yek ji weke gaveke din ya nêzbûna navbera Moskow û Pekînê dide nîşandan. Leşkerên Çîn, Hindistan, Laos, Nikaragua û Sûriyê wê beşdarî tetbîqata ku wê li 6 herêmên gullebaranê bê li darxistin bibin. Moskowa ya derbarê naveroka tetbîqatê de agahiyên nedaye teqes kir ku wan berê ev yek plan kirine û lêkolîneke berfireh ji li ser pêk anîne. Hêzên deryayî yên Rusya û Çînê wê li ser peravên ji deryaya Japonyayê zincîra danûstandinan çalekiyên aborî yên deryayê û tetbîqata piştgiriyê jî pêk bînin. Çîn piştî dagirkirina Ukraynayê ji şermezarkirina Rusyayê dûrket û Amerîka û NATO bi provokasyona Moskowê soçdar kir. Li hemberî vê yekê Rusyayê serdana Seroka Meclisa Nûneran ya Amerîkayê Nancy Pelosi ya bo Taywanê jî rexne kir. Berê nûçeyên me li vir bi dawî bûn her şad û bextewar bin.